Deputy Commissioner ka East Kasihil SC Sadho hai ka at pendadik Jomran Jamang ulong bagi bor penyak distrik kil pengklan ye ki bor pahran nak pentak sengnya ward jang kalok sabha election kapan long ha ka sautrik jang jeliu arjar arbusau bat kentat ro ban weng no ye kendon cispa sabusau CRPC ka bakang persya ye kejeng yai rali ha kene gesngi SC Sadho ubala pelong ye kejeng let jurip ya ki jakanya ward bat strong room hamadan polo ha katai gesngi si benta kejeng pekre ha katai gesngi nya ward ulpen pau nda kebong ba kene kejeng jurip kalong ban peta ya ki BLO bat ki wei ki kenhun kum ki media teams polit CRPC ki papahra ya ke strong room bat ki jakanya ward halot kejeng pekre beper ki bala pembej ngila pengkre bahan nak benta katai gesngi nya ward kata kapakan tum naduk kejeng yat bet ya renti jong ka kor EVM bat postal ballots na kebenta barok ki nyuteli ki distrik ya ki ba nyeu ha kine kejeka nalor kata ngil pangkrep baru bakin omdon kino ki kendum kendam ha ki jakanya word bat batan ki briu ki bala yok bor kin yok lat bandung ki jakanya word ulong ha ka wei bentapat udisi ulong ba anom weng no ya ka hukum ka bala kam perca ya kejeng yat position sebat rali ha katai kesnginya word ngin ampen kela ya kene ke hukum kamdon setia kejeng perkat pen kela ya kene ke hukum handrai ngapan jur ba kamdon setia keno kejeng khang ya ki parti ne ketong bakin ye lek kemen halaki jong ki snong ki thau ngim long persya ya kejeng lek kemen jong ki ulong Sadhu ulong ru balayok diang ya kejeng gerpat na ki seng san pertai kumju na ki seng balang na kebenta ban weng no ya kene ke hukum si RPC cispa sabusau kamtam habai dei bat kejeng khang ya kejeng ya rali ya kene ke hukum da kejeng tmu pan pentikna halor ke syong suk syong sngan ba kan omdon kejeng pentot bat nak benta kejeng ya bet jong kalit kawan jong kipat ba